Cek dari ya. Orang ki putus don toson. Salala nih beng. Engkau terowongan jawab pesen na bun. Tangan anak minta lagi sepeda motor bun. Yang kuya sekolah. Pau. Wah nebeng melulu. Tak nuruan di taretan. Yo pintasin bensin. Mak letak nebeng melulu. Keng iyo ko di sekali lagi bensin. Derma. Engkau kinta kuat sila ko ye nabi kanca. Deko cak miskin, sepeda motor nebeng. Engkau sekolah tak karo nyari ilmu pak. Tapi pada teruan dia kanca. Mulai tak kanca yang ngak ria. Makisa sekolah sengkah. Buni keng nyak yak gaya. Ota berjungan. Keng reng tua sekam abhei. Bila ngiding tanis kadari nak foto. Bagi barang tak parlo, buru parlo. Apa boleh keng la andi? Sana jan tandi pakunci jak ngajak aki. Chong. Dem makan jani segala ruang. Siapa teh? Sing cacu sepeda motor oh. Oh si Ruth. Boleh lah teh. Lu ra Chong. Mun sepuluh apa ibu ya? Kita grebe kimun sepolo teh. Berarti saya 10 reta oleh mun kebeli sepeda motor ya Chong. Oleh teh, tapi sebekas. Wah ngaruh roh. Din saper wa Chong. Tangan di teh. Pola jual lah Chong. Jo teh jual lah teh. Pola angkok lah minta tolong ke kakek Chong. Nyerah kisi sepeda motor yang ngak ria. Kok keng tak tahu mulai di mak. Keng dasar katangan nak. Mak le depan-depan cakancan. Pola minta tolong ke Kak Dulmawi teh. Edina aju saya biasa di pangada menurusan jual beliin sepeda motor. Dul mau ya re. Halo, Andi Vario kedul. kaki perlu tahun berapa? Jesi terbaru, bekas. Ya, mus tahun ngode, makanya bekas ki larang le. Tara apa kedul? Lah nyari yaki, sebenarnya buah tomang. Oh ya, bingkok nyari aki nah. Kerem di pin gelu. Takut deki karen nemu, pas tak deti. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa teh? Adik parlo Chong. Perlu apa teh? Korban ini kayak ngotong PC, iya atau ju teh? Beda apa teh? Anu Chong. Halo, Apa dul? Vario beda. Bada tahun 2000 kami bernegrai. Limited edition. Mun sebenarnya abu tomang, beda. Ya di mah bada sepeda motor berna buah tomang. Saya beda grey. Oh yalah. Dari mana teh? Engkau minta tolong Chong. Tangan anak orang lagi di sepeda motor. Minta tolong nyari kisi mapan. Andi berapa pesa kita?
Mun sepolo cukup ya Jong. Ya cukup teh. Kita pati mapan. Oleh tahun kona. Tak rapa. Tak rapat Jong. Korki layak pakai. Sampai sen. Oh iya bingko nyerahin teng. Deki pala nemu. Dia terakhir desa. Iya Jong. Cak bidabit ya nak. Iya teng. Tina kok mau ya? Iya teng. Pukul le dul. Benih karo begela. Burik telang ramu sejuk toju. Awak sepeda motor. Aru sepeda motor. Iya. Kebaya apa mek nyari sepeda yang dua? Biasa. Bereng mesen. Ken Pak Haji mati Pak tahun dul. Tak biasa. Ngara orang sengkes bajar pacuk. Pulan embong ria tal-talan. Ya mau nembong rosak apa urusan ban pajak dul? Urusan pemerintah aja. Pemerintah gaji yang kuyapa. Mun benih pacuk dari rakyat kene. Bagi berempat sepeda motor dul. Lah kala petok lemak dul. Puh. Cik larang ah. Cuk sepeda motor lah tua. Salah dia pacuk ke mate. Terlepak kali tek ya holle. Ya berempat marah dul. Lemak. Kok ngelak mati nah. Mun lemak Allah dul. Engkau tau lebet deh. Tambahin marah tretan. Lemak engkau muntuk sejelah. Iya lah kala lemak. Ken kok minta komisi. Cek lah pada beteke. Pada nyari cap-cap betretan. Iya. Beliin 200. 500 dul. 250. Mun tanda ya wis. Iyalah. Kaki Jong. Iya teng. Ya sepeda motor teng. Alhamdulillah. Kok jepon tekan. Deh. Ahmad deh. Deh. Ya mau terjong.
Dari mah Cong. Iya cocok pak. Cuma ada iya teh. PC sediri kaki 10 ruah. Tak kare. Lakarlah sejiar kena. Cek sudah motor kena bendat sorat deh. Kita arah apa Cong? Beli engkau asa kalangkong. Pelan bi kaki le tolong. Ya kadun. Apa kaki teh? Maput merepot. Nja tak repot Cong. Karo rokok. Nja tak nyambeli sape. Lah kalah ra. Kelangkong teh. Depan dul. Hilau ki mulai teh. Pak cik kepurun na Cong. Tak laju tojuk helu. Malah ngatu nak kibiteng. Wis tak usah. Kok kian diurusan lain. Oh iya Cong. Sekalangkong le. Iya teh. Berapa Dul? Main yang ketemu kan? Enggak ada apa par. Si ngaki ngelakuin ini benih kakek. Enggak tak lakukan bening kok par. Aku sumpah. Ya Allah. Kasama billah. Kasama billah. Kasama billah kok tak lakukan bening. Keng lawan le sepeda motor kak Tin. Yeri le. Anyar oleh. Siapa sih nyari aki? Beli TV. Ya minta tolong kareng si ahli le par. Mun kok aku pas tahu sih melihat hibi. Minta tolong ke Cong Dul mawe. Reng laju wis ngerti ka urusan jual beli sepeda motor. Oh iya. Teti temar Dul mawi. Temar. Iya temar. Tegeng keng samar. Oh.